Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada Tuhan rampe Urwah, salah seorang delegasi kafir Quraisy pada perundingan Hudaybiyah. Diutus Urwah. Kembalilah Urwah kau kafir Quraisy, wallahi. Agan apa? Aga natawarkan koi Muhammad ro terima bi. Terima mbok. Magabi. Wallahi matulilina wafattu fil kayfi Kisra wa Kaisar wan Najasi wal muluk. Mega ni boleh siruntu raja-raja Kaisar, Kisra, Najasi dek pagaga uruntu ma yu'assimu ashabahu kama yu'assimu ashabu Muhammad ashabahu. Pakarajai bosna pakai Tuhan pakarajai Muhammad sahabat pada Tuhan sahabat pakarajai Muhammad. Dia gaga mulle mi tamatan Nabi ta. Nari ko masur Nabi tamal musu yari ko makabi tamelo pak du pairo. Ma tanakhama nakhamatan illa waqa'ah fi yadi kaffihi ahadin. Di nakarai yari gana micu Nabi ta sangadin natapai rilimanna yari gasal sewana limanna sahabat-sahabatna betul maka betang napa famasa jildahu wa wajhahu naik panas susureng nasabak magiro baraka wangi manang iza tawaddah kadu ayyakatatilu dari kumam majenne Nabi ta papar tu mamusuh untuk maliro wei tak denda-denda boleh rili mama cinna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba rili mama cinna mah barakah mana papujinna sahabat nariku dirampe dia kena betul Bilal bin Rabah. Kesedihan yang paling besar yang dirasakan adalah ketika wafatnya Rasulullah. Tania maka da watunna jalla di rantian lonna digat tanpa difatuli di kafir di Mekah. Tania di pelari apa namanya batu lopo na apa dia so. Tania tapi watunna mati Nabi ta. Watunna mati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bilal telunges wanu lebang. Narafi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah den le palatu mangongo mana kasita ningara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga melo isin ko Abu Bakar melo isin Abu Bakar dia ke Damaskus den lebang angka rotong sekitar berapa tahun kemudian manipi siruntu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka damaga dia mengunjungi kak Utro langsung bergegas menuju Bilal sudah meta ni matotoni alias napeng kesedih kilo terima terung utama Madinah sampai dia nulejo ke Makkah utama Madinah lektur rawa kubur Nabi waktu nabang ning kaling mana engka di Madinah terima nak tawe asyhadu anna Muhammadar Rasulullah terima nama ada puang maka dari mana tu jok maka we le semana semangat na sabak ngaran Nabi ta sabak faban Nabi ta nabashi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah terima nak tawe sej onrong di Madinah terima nak fapoji di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aja na tumanga kalibarakan sewa tari Nabi ta aju kajung angkai na fakir tu ton Nabi ta makatobba di Madinah aga na fakir batak ke Roma na fakir taton na fakir sandre apa di selero batak ke Roma ro mimbar iselle menre Nabi ta makatobba na sa furi iselle tari batak ke Roma terlibat ke rumah bahkan dirampilan sahabat sampai sahabat yang kerotu neng kelingir dengi na papa dengi na anak onteh
Nakalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana Muhammadun wa Ahmadun wal mukaffi wa nabiyyut taubah wa nabiyyur rahmah. Aku Muhammad, jadi aku Muhammad dipuji di sini sewa-sewa. Aku maka deki Ahmad mapuji mega di pung Allah Taala. Jadi maka dia pakai Mahmud ia mapuji ko le sedek mi. Saya ku Muhammad mapuji mana sewa-sewa ri alina. Jadi itu nak kada boleh tege Muhammad boleh tege dalam ilmu istiqaq, dalam tafsir, dalam bahasa boleh kota luhuruhu ha mim dal yener pamulangi aku rangi alhamdulillahi rabbil alamin. Na iya papujena pun namana pun Allah Taala pun nasinna alangnya na nigi mapoji di pung Allah Taala mitau di pung Allah Taala mitau mana sewa-sewa na nigi mapoji di pung Allah Taala mapuji mana sewa-sewa di alena berarti nabitta mitau mana sewa-sewa di nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mapoji toi sewa-sewa di nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayar lo mu pabidai mulid mau dorakai hadirin hadirat ingkalinga adan na kung Allah Ta'ala makkaday inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Majapun na kung Allah Ta'ala ko salawat na kung Allah Ta'ala dia berdifa pada malaikat kibattuan maka daki majapun na kung Allah Ta'ala pamasena mananungang rinabita nania aku malaikat masalah meluduang iya pakai kata mudari yusalluna ala nabi. Aisyah fi'il mudari yasanni fi'il mudari kata kerja menunjukkan pekerjaan itu sedang berlangsung. Harap berarti fung Allah Ta'ala si malaikat neletu maka kue inna Allah wa malaikatu yusalluna ala nabi japun fung Allah Ta'ala malaikat masalah mana matarul latu makoko mage makada innallaha wa malaikatahu wal mu'minuna yusalluna 'alan nabi majapunna fung Allah Ta'ala nan nia malaikai nan nia tomatepe masalah dei fatama tomatepe masalah tomatepe mak deforufang an ketinulu an kecedek tinuluna dah angka ketinuluna mapatu salawatna angka kutulade angka toliwa kutulade. Jadi di fatama yana ta isuruh ki ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima alladzina yahmiluna al-arsya malaikat ini malaikat yang tertinggi derajat yahmiluna al-arsya irtiwi arsy malaikat yang membawa arsy wa man haulahu nan yang kasrapena yusabbihuna bihamdi rabbihim matarusi mata sabbi mape faci di fung Allah Ta'ala wa yu'minuna bihi nan matappu di fung Allah Ta'ala wa yastaghfiru pakai fi'il mudhari juga wa yastaghfiruna lillazina amanu nan dedet na faja melu adam pengesin to matappu ni lo adam pengemana. Jadi mataru de wa yastaghfiruna lillazina amanu ni lo adam pemataru ko ini modoraka pokokna yang penting tamaki nama tak dalam list orang beriman naken naki mataru agah farluduan nama malaikat. Jadi kalau masuk di dalam lingkaran ini ada namanya wifi ya. Wifi ada namanya 50 anggota, admin ada passwordnya kotama nih korotama ki teru. Karena ki sinyal teru. Karena ki sentuhan terus. Ini ririno agak tosi kejajian angkailan na sampajang ini tanang kana fattu. Assalamu alayka ayuhan nabi. Selamat masariku nabi. Assalamu alayna makanya nabi tadi dia umelo iya bawa fuang alito sini na sila suraku nabi
nan niya sininna agay wa ala ibadillahi salihin nan niya sininna ata masoleh ang kay mati na yang ketua. Jadi nariku mati dalam keadaan soleh, dalam keadaan iman yang benar. Oh, nakan nakimateru rentetan doa yang tak terputus itu. Allahumma gfir. Dia sesempat yang kuda dibaca roh. Di tonas sesempanyangi narik kufak di tonas sesakatoba narik kufak katoba dia nak kada Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat. Tah? Pang amal ada pengengi tu mata urane nani makun raye terakhir al amwat min wal ahya min wal amwat baik ang ketua makoto orang kemati agar jadi de tu mata de nengka na petu asisom mengeta selamat masuk ki mutama rilelena aswolong pulongi aslesurang hakiki ya ambok tak ini tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innamal mu'minuna ikhwatun. Majapun atau matapoi masih lesurang. Masih lesurang itu matapoi. Dia nak kada makurangi. Innamal mu'minun ikhwanun. Pada dalam bahasa Arab di mana ngero? Karena ikhwatun dipakai persaudaraan yang bukan saudara. Dipakai kepada yang saudara. Sedangkan ikhwan hanya yang bukan saudara. Ini menunjukkan kedekatan, yaitu saudara hakiki ruhiyah. Jadi hadirin hadirat, namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-ismu sesuai betuan na asang isi basang. Na sabab ini mega tu asal nama gelo tapi majampe dah. Muhammad asal na. Mega tu na rumah Muhammad asal na rumah Mehmet. Padahal itu nama itu doa. Tungke iyo biro senge angka malaikat medot amin amin. Jadi aku majai senge dio bireng iro. Agana kejadian meme. Tulis teme. Jadi usahakan ambil nama lengkap dan itu juga nama panggilan. Paling tidak nama panggilannya bagus. Muhammadun kormono kesempurnaan Nabi ta asanna Nabi ta pada nafsul musamma ya biasa di bakasing asanna ton nama ja asanna jamil apa jamil ganteng tapi aslinya la jamil maaf kalau ada jamil namanya di sini ya asanna makasing asan magama asanna tapi ampe na irodo to makkesang ide na pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asal suku. Yang kedua, melok bicara batiran. Menurut ahli sejarah, kurni teliti. Na iya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abbatiranna memang mapacci manang. Iteliti mapamula Nabi Adam alaihissalam letur yambone sang Abdullah. Sudah dipastikan angka maneng ambon nalatokna Nabi teletu Nabi Adam roh angka maneng pernikahannya sesuai dengan agama yang diterima Allah pada saat itu. Digagayasan Andre Diolo baca mondri sesuai dengan hukum nikah yang berlaku pada saat itu. Agayasa baca Andre Riol baca mondri. Dia namanya temat pabotin apa pulawis sih. Pertama binto ni saldo. Hadirin. Abdullah ambok na nabita. Yero pura diruntuk salah seorang ahlul kitab perempuan. Ulama na ahlul kitab tapi makun reh. Dia baca kitab Injil, dia tahu angkatan tanda-tandaran maka di rumah tu jajangengi ambok na nabi baca purung angkatan tanda-tandaran tu bisa tanda-tandaran na runtuk Abdullah ia makun rei na runtuk weh ia na surane matu jajangnya nabi baca purung jadi na jokai naira Abdullah masih kalau longu Abdullah
Dia ngamelo pu bene ke Abdullah. Nira. Sedewelo. Nama turu di tempat tuan Abdullah. Dewelo. Jadi dia resifeng. Ore konta seratu. Tu bene na. Sedewelo. Kan mega tonta na. Abdul Muttalib keluarga Abdul Muttalib ambok na mega unta na. Mangingi ye makun rede na mangura we desa na mangura an kecina na melo lada jajang nabi paca pureng aku boleh de melo kan na bana boleh season aro onro elo naro tenero na katero melo lada ni jajang nabi paca pureng tapi de nero Abdullah matandre tetep ta bong Allah taala kita beri tahu seratunta yenaro Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam italla to ibnu sabihaini anakna to do igere nasaba yero Nabi ta ma bicara ki sejarah tete yero pun Allah taala nafile apa ambok na nabi inna Allah astafa adama nomor sayyidi adam wa nu dan ya nu wa ala ibrahim dan ya ibrahim wa ala imran apa Ibrahim alaihissalam jajat dua anak ya toh dari itu Ishak si ba Ismail degaga anak Ismail nabi kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ishak koni monro keturunan agak Ishak melahirkan Yakub itulah Israel anak apona Bani Israel jadi Ishak Yakub melahirkan 10 anak termasuk Nabi Yusuf termasuk Bunyamin dan sebagainya keturunannya ye Bani Israel mana hisab budoratu menurut satu riwayat angka maka ada nasebu Nabi dilantik di Bani Israel boleh keturunannya Ishak tapi Ismail di bawah ya dari itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka di hadis Nabi tenarampi sahih Muslim dalam sahihnya inna Allah astafa Kinana min Ismail wastafa Quraisyan min Kinana wastafa Bani Hashim min Kinana wastafani min Bani Hashim jadi agak betul nih ya ko melok ki sapa keturunan sapa ki abatir ya jangan terlena dengan pohon bunga yang tumbuh di tempat sampah kelihatan subur tapi tidak jelas abatir aja maka ada kalau begitu keturunan Nabi pada jadi ini sudah keturunan Nabi yang kada kamu keturunan Nabi makoko sebab mereka mengaku-ngaku makoko ya makoko sama fitnah to itipu mani melok de gaga ya melok matipu mereka ada waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlaku yasan kaidah al aslu fil insani al bara'ah setiap minta kita tahu harus wajib melihat orang itu orang baik tidak boleh menuduh orang itu hatta jaa dalilun ma yukhalifuhu sampai ada bukti yang menunjukkan sebaliknya itu pada masa Nabi tetapi makukoi sama fitnah harus standar atau mikyas yang kita pakai al aslu fil insani at-tuhmah setiap kita bertemu orang harus menuduh orang itu tertuduh bagi kita hatta jaa dalilun ma yukhalifuhu sampai ada bukti yang menunjukkan sebaliknya itu pokoknya namu melampai surubun lah namu letup tadi jengkok nah itu sama fitnah dengan atau boleh ditipu ke umrah ditipu bahkan ke profesor dokter ditipu siapa sama kanjeng itu maku kue kecuali ke melok mentoki pakai lontok-lontok nah sampai mega mento tuh tahu melok mento bukan lontok-lontok yang penting sogi jok ni mati kanja jok ni sapak mapak mega tidak apa-apa yang penting kaya ya itu disapak bertireng hadirin hadirat itu penting
Rilala watak kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam degaga. Walla si setti barang haram degaga. Mapamula Bani Hashim, yasan Hashim fapwe na sebab pekerjaan nenena lah tu Nabi sallallahu alaihi wasallam alena majaga ri Ka'bah tuli masjid ke mataru degaga ya sama sumba bawah. Pandri to ongkem joko matawaf di Ka'bah menri haji. Dermawan semua. Digaga sejarahna maka dan kepenjahan kemadika. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walla si tetti darah haram digaga watak kalian Nabi. Ini tu sininna watak kalian Nabi mapamula gemelet masih mana? Narampi Anas bin Malik dalam Sahih Muslim nari koma cukru Nabi temakkale kuma depung ngiro sahabat pal mas mata aja gemuk Nabi tak ada maka beta malam-malam barakak manang ngerampi Anas bin Malik dalam Sahih Muslim na cerita angka waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utama bola aku matindro waktu na matindro semua kusa Nabi tamat denda au jok ke indo na Sulaim mal boli patarima wi masa din agung fego Sulaim barakak surah Allah taala sebab iat ya buti lebih memuangin ya kasturi. Dalam satu riwayat mengatakan, "Hei agung pegau litabrik untuk barakah untuk anakku ya surah Allah taala." Maka Nabi qad asabti cocok itu. Jadi terupus tak? Ke barakah enggak? Iku jangan rumah barakah nasi lota boleh sentral matan retandro. Asal makanya sebeli betul. Angke kia sebeli mati napi betul. Beli betul kemudian saya. Dia itu agar tanda contoh ini, contoh tanda balu tanda ku contoh ya digaga furur untuk pemirsa di bro. Macam ama di alina cerita Bahtiar. Bahtiar ya lu ya beculada saya masih dapat dia. Biasa oleh di 100 rupiah. Waktu dia asli beculada. Kau melihat tole telu batang. Dia hadirin hadirat biasa asal tandro fatuh maka ada tongkat dia agak jadi mau apa beli cocok nih masuk apa beli soli cocok merah angkat nasen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irfa bagai tafai bagai istighfar tak boleh ri tandro biasa dia sengaja nah sebab sudah terbiasa untuk mengkafara itu adalah bisnis perdagangan atau pedagang bisnismen adalah profesi yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran dan profesi yang paling mulia yang paling banyak digeluti oleh para nabi dan rasul ya karena memang mulia profesi paling mulia. Jadi agi mesuri watak kalian Nabi tabarakah mana? Termasuk terpusat naruh. Jadi aja na terpusat lalu ni bawa si dupang sedimetre mabuni. Agak tuh. Ya itu maka deh kalau berbicara masalah medis ya mungkin ada begini begitu dan ya bisalah tapi tidak terlepas dari itu ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tohana rampe Urwah salah seorang delegasi kafir Quraisy pada perundingan Hudaybiyah diutus Urwah kembalilah Urwah kau kafir Quraisy wallahi agan apa aga natawarkan koiro Muhammad ro terima mbok magawi wallahi matulilina wafattu fil kayfi Kisra wa Kaisar wan Najasi wal muluk megani boleh suruntu raja-raja Kaisar Kisra Najasi dek pagaga uruntu ma yu'assimu ashabahu kama yu'assimu ashabu Muhammad ashabahu pakarajai bosna pakar Tuhana pakarajai Muhammad sahabat pada toh sahabat pakarajai Muhammad digaga mulem mi tamatan Nabi ta
Nari ko masur nabi tamal musu yari ko makabi tamelo pak du pairo. Ma tanakhama nakhamatan illa waqa'ah fi yadi kaffihi ahadihim. Di nakarai yari gana micu nabi ta sanga dinatapai rilimanna yari gasal sewana limanna sahabat-sahabatna. Betul makabi tang. Napa famasa jildahu wa wajhahu naik panas susureng nasabak magiro baraka wangi maneng iza tawaddah kadu ayyakatatilu nari kumam majenne nabi tah papar tu mamusuh untuk maliro wei tak denda-denda boleh rili mama cinna nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba rili mau bacin mah baraka mana papujinna sahabat nariku dirampe udah kena betul Bilal bin Rabah kesedihan yang paling besar yang dirasakan adalah ketika wafatnya Rasulullah. Tania maka dawat tunna jalla di rantel lonna digat tanpa difatuli di kafir di Mekah tania di pelari apa namanya batu lopo na apa dia so tania tapi utunna mati nabi ta utunna mati nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bilal telunges wanu lebang narafi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah den le paletu mangongo mana kasita nengaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga melo isin ko Abu Bakar melo isin Abu Bakar dia ke Damaskus denul lebang angka ruatong sekitar berapa tahun kemudian manipi siruntu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka damaga dia mengunjungi kak Betul langsung bergegas menuju Bilal. Sudah meta ni matoto ni les. Napi yang kesedih kilo terima terung utama Madinah. Sampai dia nulis ke Makalolo utama Madinah lektur rawa do kubur Nabi ta. Waktu nabang ning kaling mana engka di Madinah terima na tawe. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah terima na da pu makal dari mana tu jok makal we. Le semua semangat na sabak ngaran Nabi ta na sabak faban Nabi ta. Nabashi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah terima na tawe. Sik di onrong di Madinah terima na. Fapoji di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aja na tumanga kelebarakan. Sewa-sewa tari Nabi ta. Aju kajung angkai nafaki tuton Nabi ta makatobba di Madinah aga nafaki batak ke Roma nafaki teton nafaki sandre. Apa di selero batak ke Roma roh mimbar. Iselle menre Nabi ta makatobba nasa furi iselle. Tari batak ke Roma. Tari batak ke Roma bahkan dirampilan sahabat sampai sahabat yang kerotu ning kalingir dengi-dengi na papa dengi-dengi na anak onteh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu no pole riwatun na sadam makatobbar no cafu-cafu agar aju kajung batang kurma tari mangongo madane rin nabita melok digaru melok jella Arab ini alina piaraki jagaiki pagasingi roh tak ye pekam macam tu mau lempu macam tu madecing agar selama ki foli rana kaye agar pape balita Fong Allah Ta'ala malaikat deneng kana fatu salawat na yo ini tuli fatu salawat tak Arab hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sewa-sewa papoji Nabi ta.
hormati Nabi ta. Mega melok dirampi aju kajung mak berselen Nabi ta ne berjama ne mak jama Nabi ta. Jin mapa kalabin Nabi ta. Nasabah Nabi ta mapuji mana sewa-sewa dia elena nasabah Nabi ta mapuji ye punai sewa-sewa. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abkhalun min abkhalin nas, termasuk to makandi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Ni mengkeringan saku itapu nade nasalawa dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di Mesir ada tradisi yang tidak sama di sini. Ya ke Mesir, aku masam pajak ke masjid. Na salah ya ro imamnya, banyak kurang lompo na baca na salah. Merum masjid. Betul na mapa tuju mana tahu berarti koro tanda-tanda mega fala. Mega fala kurang. Ya to sini koi. Pokoknya imamnya kalau oleh sendiri. Kata negara anu tulin fatu den lo sal den lo tuju metik sisa makmungi mak kadah Allahu Akbar saja. Ini kedua mungkin ya tidak tahu apa kekurang hafal atau hafal Quran. Itu yang pertama. Yang kedua di Mesir nariko yerupa ceramah atau khatib atau siapa saja yang berbicara nah tepuk sana Nabi tah atau gelarnya atau apanya merum masjid merum Allahumma salli wa salli alaihi Allahumma salli wa salli alaihi ya atau engkau tu si malut te kolaleng malut te mapage wang kau pala langi salli ala rasulillah nah itu kata kunci itu. Tapi jangan lihat kondisi nasabah apa ini itu nafas salawat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasulnya harus sesuai dengan tuntutan dan ajarannya. Nada kemapoji Nabi ta maka cueki di agama. Maka cueki ia napuji Nabi ta ibelai aga na cacai Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasabak ni gitu makada napoji sewe napoji ka na inde na cerika maka kasabah mabote itu maka da upoji Nabi ta na kena kecue ri agama na mabote itu ni gini makun urane kalolo angka ma uranena maka da ucaca makunre bote to itu ya toh. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai terakhir tidak ada ajaran yang mudah banyak berkahnya mudah pandandungan ini itu baca salawat. Aga salawat na Nabi, aga salawat na malaikat salawat na pung Allah Ta'ala. Allahumma salli ya salawat na pung Allah Ta'ala lain, salawat na malaikat lain. Maka dia itanya Nabi ta aga tahu salawat na umakmu ya Muhammad Rasulullah na pung Allah Ta'ala aga tahu salawat ki di angka salawat na pung Allah Ta'ala angka salawat na malaikat aga tahu salawat ta Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Makin ke Ibrahim nasaba Ibrahim millata abikum Ibrahim. Ambo tak toyro. Ambo agama tak toyro. Millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin. Agi-agi melo aja talih masalawat. Tita ni den sampai diga salawat na dinasah. Katoba diga salawat na dinasah. Akhirat ro apalagi dilino. Faduang diga salawat na denariaka. Diga faduang yakka diga salawat. Nasabah niya salawat untuk faduang nge papa delo na stempele
Kalau mat pertama ki sura proposal digagas tempelek nah ai dia terima. Jadi aku engka ini tuh biasa tuh pandritai nari kumilok miluan na family dulu salawat angkat tuh pandrita makpa guruangi maka dan nari kumilok ku diterima fat dongamu civi fat dongamu salawat nasaba masiri fung Allah Ta'ala masarufa masih masa meraja fung Allah Ta'ala nakka do salawat kemudian dia nakka irfat dongi civi ada contoh nah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad fam fallo lomo ka pajarang sekolah anak-anakku contohnya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad aku perlu ekatellu pacifina Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad baca ni fadung tak Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad ekatellu loy boting anak tak dia pakai di mendre masori sudah ada tsunami bahaya bisa merusak bacangan niro Allahumma salli ala Muhammad fallo molo puah mapak kata pun ni baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad makun reye ibu-ibu angka ambo anak tak nakal-nakal ada rahasia-rahasia di WA-nya bacangi salawat kufin nakku ele Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sepungi fa jadi laki kuning ka joka Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya letu fata ploso nama pakro bacange de gaga pindra bacange tong apa kro campur begos si sendok tena ka joka aja dia anu rumah bawa maka insyaallah yakin ki salawat mabarakah agi-agi ta bacangi salawat ta patungke ke salawat bismillahirrahmanirrahim angkana tampu salawat rilana nasaba arrahim asannatu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ifan sangat toy Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad akarawani ara yiru asi sompung tak siwe aku melok si sompung agar la sita arrahman arrahim bismillahirrahmanirrahim insyaallah dek gaga sewa maka solang rilebokna tanai rilebokna langi nasaban nay mapun nangingi itu arrahman arrahim sika miro sebagai papase ngarang ilan nay untuk mabarakah mudah-mudahan mabarakah risena itu bicara khususnya maka to perlu diimanan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan rubbas sami khairun minal mutakallim wabillahi taufiq was sa'adah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.